Ni akirigo mutegeruru TV bwega ntuwako na kanya kugwatanira nawo nikirinto cyewe tha ithatu mbitagwa ntinyari kinywa cyane za mwezi tukupanganirite kirinto cyeto Kireto kugamiro netezaniretwe ni thirikari Kenya Kwanza onde Kalonzo Musyoka ugite Ruto ari na njame ya guchiongera miaka yotongeria Kurubanjuri ncheke kuma mara kuwa kindiki no munino rais no nabatere kwe wagitio na kuigikwa CS engineer muga kuria siasa batatu mirenduke mbithi ende babagwate mbarukienda bomba no turone Abwakari South Mench kuromba seneta Kadhuri Murungi kugwatithania Meru Purity Richard no monanirio Mathithio. Minister Justin Muturi ura wari governor wa Meru Kiraitu Murungi ura wari wa county ya Nyandarua Francis Kimemia Senator Alexander Munyimundigi na atongeria bangi mwanya ni bakinyite misene yaku ya mutano wa senator wa mbere wa county ya Embu Lenny Kivuti nwe Eric Mutugi Kivuti akiaria Kiraitu Murungi augite kiama kia basi nigie kitawira ne bakugwata mbaru thirikari Kenya Kwanza untu akugani bukuma ni untu bogwati utaebo anduke mbithe barabu kuoneka janthi gurune na ugite nandi rais na batere kuthangikira untu bobo na gutigana na mantu sirajo onekaga akiutongerie ne bo kabere bo moi no Senator Mundige no riterwangi rwabori kuthithio chunkuni na kumenya no uguteka nduke mbithe baba Anthony Kathenya na chotariria Lewa Governor wa County ya Meru Kiraitu Murungi, Waziri wa Utingugi bwa mwingi Justin Biden Muturi, mutongero wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka, Senator wa County ya Embu Alexander Munyimundigi, abunge Geoffrey Rukwambere North na Muchangi Karemba wa Runyenje, balali bamwe batongera bagi siasa, bala bakinyire marombani makuboreiria nja ya uluwali Senator wa County ya Embu, Lenny Kivuti nyume gutigwa ni mwana wao, Eric Mutugi. Kiraitu Murungi, Justin Biden Muturi, Kalonzo Musyoka na Senator Mundigi bakijukege kanya kakauka mutige Eric Mutugi na kumugeta taki mwana kithirito ya kiguni kinene kinja ya Lenny Kivuti. It is clear that Eric touched many of his peers. And it's no wonder that so many of them have turned at this Your dedication was a reflection of your character. A man who always gave his best. Kwena kiriro muno na kimako ohuto kwambire mwaka yuyu na kinye kethari tukwira bangi happy new year tukona kwena inye muno kwira family ji happy new year gatigatiga kiriro kiwe nakyo indi tukoromba mwathani Everai nabo abe kirenya nikenda baringeria tukiringeria mwana wao nara kanyombo ara ruju. Kujua mambo ya kifo hakuna mtu anaweza kusimamisha kifo isipokuwa ni Mungu. Kwa hivyo tumesema wakumbali na waweze kuendelea na kuomba ndio familia yao iweze kusimama usiku na mchana. Ule wa Governor wa County ya Meru Kiraitu Murungi na ule no mutongora kiama kia Mbas akajuka yakanyaga kakurithi muthuro wa kiri thirikari ya Kenya Kwanza kiri wiki na ebola buthite na mbere bwai mwana gutekwa na mpaka thaino biti kumenyekana na lebile turi kiama kia Mbas itugite tuwata na thirikari ya Ruto na tukamutetheria muno indi tukona kwina inya gwetambere ku support thirikari Ruto antu bakiuraga bakia tortured na kwena manjo Kiraitu liwa kilo ya Rais William Ruto atigosokia ndino kiremea kia ntumi au kabere kagitaka ule wali Rais Daniel Moi tuna kimako na kirigaro wana manto ya chokronde ne Kenya kairi mantu tukuthugania Kenya itumire ga untuku boito koromba thirikari Ruto netigo tushokia nyuma na atumire thirikari Ruto tukuthugania ni thirikari umba kuthetutie mbere igatucokia nyuma in the dark days
inuya tumire gitarira amwe no gukira itoka gitagaka na gwite murungamo wakire gutengwa kaunti ya Meru kiruga ibotongore thirikari ni amwe na maendeleo no ulia oni nte na regret na mantu ya tuwira ni yama turongo itukire tukaria twakira ate tukiona alto wange bakeya waite thirikari ya Ruto kuma Mount Kenya West kuma Nyanza kuma Coast na batumiru twaringite kura nyingi ura muno tukona tureo no mwanga twitembere kuringa gituma kiraitwa kiuga atina thina no iko na munini wa rais Professor Kithure Kindiki na doni antibomba daraka bakiuga itengo jeo ikale gusonku ni baba guteka Kenya amwe no gweriwe na kumeneria maandamano no rito bonene. Tungeomba serikali ambaye ya muungano ama ya Kenya Kwanza ifanye upelelezi kwa sababu hakujulikani ni nani alichukua vijana waweze kutolewa ndio wawe uhai, lakini ile kitu mimi napinga mambo ya maandamano 100%. Mutongero kiama kia Wiper nawe Kalonzo Musyoka aliuga Kanyoni mto ni kabeli ditete Rais William Ruto na mibanga usoke musodo kongero kwa miaka ya wathani gitumi kinene kuingira kuthonde kwa Commissioner Bajero ba IEBC. Kalonzo akiuga kithira utithira kwina Commissioners Bajero banki ya meno mbele ya mweri 3 mwaka uju bakathi barabarani kumenelia ikalikalili. We have information that indeed there is a deep-rooted conspiracy going on right now where Kenya Kwanza administration wants to bring yet through a captive parliament the matter of extension of term limits. Now we must tell them, again, this cannot happen in Kenya. We gave them up to March. If there is no IBC, then we'll go to the streets. Kuma mji muneno Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathinya. Pamaba kuroba kanjo ya Njuri Ncheke kuma mara bogite Kindiki atajukire gite kya munino Rais Tambati ende nwe wa bataraga kujukia gite gike bakiariba menerete baraba kuoneka kuruwa na Professor Kindiki bakiboria bakirire na betikiri ate nwo kwathana ta munino Rais Okaire ni boriti ya Meru baraba kuruwa na mutongero jugutiga mutugo juju na kumugwa tambaru nuntuni umwe wao nitaure Mati Mugambi agotwira. Bamwe batongoria ba kanjo ya Njuri Ncheke kuma kiri gicigo mbunge kia Marai batumanite ntumwa Professor Kithure Kindiki ari we munini wa mutongoru wa mugongo kurutwa magegoni na nkinya ndimeni cia kwarirwa buthuku bakiugaga no batiri no gwe wa batiri na no batiri kwithirwa ari munini wa mutongoru wa mugongo. From the initial start Kindiki no wari choice ya every Kenyan gutwika deputy president. Kwaguno karusiro achokirwa mutaro by having Kindiki in the system na kwagule u anto ainge so far no kokugwa sauti na Kindiki atifaite Kindiki is a yes person, Kindiki is a what, let them surely note that Kindiki is a professor. Now professor tiwe wakuruga na mutiro wichiria niko urugira na mutiro kenda umba gutwika professor okithomete kiongo kenda kubaragana Professor Kindiki utigekirwo kiri wamba gwikirwo kiri ukala kurutira ndu mathala kanyithi wira ukira kwa national tutikora kwa national but gutem tutikwao kogu kuma wadi national choka mujibu eno thala kanyithi ukarutira ndu mathala kanyithi wira ndo tutimwa to mwangojo kwa vice president no tuge ndo kengi kuma raino kuringana na kurwa thirikari ya ndagitari William Ruto nenenkerwe kanya kenda kurutira Kenya wira na gutibatiri kwithirwa kuri na bagabaga wa punka Kithure Kindiki athongire kiri thirikari ko Kindiki ari botuyo ya 100% maunto magachenjia na kwa thirikari eno yetu nibewe kanya mwana atijiara gwa thiete atijiara gwa kuthukite ajiara gwa kamba gukuruma gacoka kambiria kuthi na maguru kenda mbiria kungaria nonturie tole bore turi atharakanyithi nitugukenera bau nontugote professor ngi wanatuka vice president tikagweo onakachigwa tari professor kwa professor nibo mwana president kiongera baugite atongoria bamwe kaunti ya Meru ibetigirie Kithure Kindiki ta mwana wao na batige kumumeneria kenda bona nchamba imbe muno ni Meru no kona indo kumono no Meru eno totali Meru aswa tarakanithi na Meru that is the Meru tribe
no thaino tribe ya Meru, that is imenti tigania igembe malikira marungi makiwa Kindiki is going nowhere, Kindiki is going nowhere. Surely Kindiki wangate watharakani thina no Mumiru enu barikiritie na njuno bakiugaga agite kuja kiri mugongo wa Meru tontu bubuthu na nuntu bugeni untu bunene mamuntu matenunkaga ukamenya kau nkamwikira tiki mamuntu matenunkaga na kwogu Kindiki ni mutharakani na ni wetu na tuliomeria bau na menya mwina vice deputy president ntiko meimbinge muguso at least kwa gutoriuga Meru ira yetu yegembe yatigania ya muthara na guko wa imenti tigani roi kiraniki muthore ngegiri nonto katwe favored Mheshimiwa Kindiki utiga utumagira ndege ugatumira ndege utona ndiburekari kwa guo batiguka na maguru batukuri na maguru kanjireni akwimana raga kuma chuka pala Mheshimiwa Kindiki egwikara miaka mingi muno aino ete kuthina mbere no tuko hope no tuna tugira vice president into kiambere ngoro batukurwa nakyo ni barabara eu ni kenda ntu bamanya kweli bena vice president wa Kanyuki County. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matheni Mugambi. Minista wa Roji Engineer Eric Muriithi Mugana oriti atongeria gutiga ruriitho rwa gutumira nthuki mbithi uria gutibatere akibabatere kujukia kanya kao na kubotara kienda bakura na njira iria yagirite akiaria kiri machindano ja mubira ja maguru ndene skuru ya Gembe South Muga agwite nthuki mbithi bakinya bari na yewa na babatere kugwatwa mbaru kienda gukuri yewa bibi akiaria MC wa korotwa na wendene ya mbunge ya county ya Meru Mwenda Kirinya na ameneretia siasa bara kuga kabakurwa na Minister Ojo bakimera iria gite kyawe mata augite Muga akeja kuritwa gitene kiu bakaandamana na gutigira gucokerwa kyo. Marion Karugi na ripoti ja. Nikianine kia skuru ya The Primary Ward ni akatiwe Gembe South kiri musetho ya Football Finals ati timu ya Kirindene na Riaki musetho yuje kini atongeria mwanya ario waziri wa Road Engineer Eric Muriithi Muga mubunge John Paul Mwirigi Mithika Mwenda Mzalendo MC wa Koroto Mwenda Kirinya na bangi baba ingi. Lazima mshindi apatikane siku ya leo. Wanaleta kule Kirindene wanapanda nayo. Akiaria waziri Muga na wete moroto ya musetho yo ni kureta mo community ya Kachio kendo kurie yewa bia ntukeje mbithi. Tuina final entuketa wa Kachio Premier League. Takari sethete meri ithatu. Takai seitse manije ciongo cia buitia kuja mubere. Timu saiti ya 12 ba approach andu mwanya kenda bombo ba support game setho ye neru are tukwaria toe final setho ya club eta Wariaki na Kirindene kaitu anjeretia nini tuanjeri no bora mebira ngwetia tore mebira saiti ya 12 na tuanjeriwa support kidogo kore becha anga bombo nyauni kuchanga twena other leaders lakini yeru yetu finals ye ni wahakikisha kuwa twena musema yo antubote ba Akachio ward yeru area kwa ile ndakasi yetu na aribetu kwa ile anabetu begori vipaji bio in the process tukuona twena nyaini twena political analyst twena nya football analyst o wapi yani neke photographers betu waro ambereto takaimbethe takasi na inya ikumaanisha twena talent Meru County lakini ya leaders I am calling upon all of you to take selfish ambitions in the tuirute ngweni utethania tuachanga tuite kidogo ligi ya Njeretia Kachio Premier League mwaka uyonge no ya Meru County Premier League mwaka uyonge no ya Gembe South Premier League obra tuita twekura turi atongeria no bwantu beto ndakasie tutaleti o tuciona citetha mubira anto beto wasetha ibare ya potential na inyatha intaka na cietha kianini ya ciena potential yo setha Kenya Premier League lakini thai ni Ameru bana twena kwa setha Kenya Premier League ikumaanisha Ameru tutiombakana ikumaanisha talent ciana beto itakuwa na charge properly so twena challenge na twena ngwe ya tongeria tuya amwe twari sauti yemwe siani beta bila takasio sedara with up to standards lakini uko ni bossio kama inge batena buti bwana no
korona buti ya white korona ni black na tisa isiemwa lakini mtakana wituma apart from the concept vitu kwani next time inyare betu banje diose Mheshimiwa Terry Mbuge ugowe cabinet secretary. That position is not a simple position. Not a collective responsibility. We minister Rose. Lakini iko Koromba Stadium, mweze mawa stadium. Tafadhali kieni kile iko kwenda kinyane kwa Kinuru Stadium. Injinia Muga na kuria atongeria kwija mwana utetheria ntuki mbithi baa ukurie wa mwanya mwanya biraba tharimi nabio na kinya kuthondeka ciani biraba ucethera. These are young people with the potential to become anything. Sports is a serious career in life. Guys who play football, guys who play Udu athletics, run, their talents are paying. We know, I was told education is the key, but with the experience I have learned, some of the most high-earning sports careers in the world are athletics and sports people. Footballers are earning so much. Our athletes from Rift Valley and other areas are earning so much. Why can't we grow the same in Meru County? It can't only be known that Meru we are known for other activities. Please leaders, let us unite and unite for a purpose. Na wete misetho ni gwiyumba kuria bunene na kwou kwene tumia aciari kuimberia misetho ira na boba ucetha ni kenda bakinya kuraya. I am calling upon unity. I am calling upon young people to take sports seriously. It is a career like any other. I'm talking to our parents. When you realize that your kid or your son, your daughter has potential in an activity, is good at something apart from education. Yes, as they pursue the education, which is very key, they should also engage in curricular activities. That is how we grow up people. Ni bamenerete bamwe ba siasa barabambirerete weketha CS Engineer Kimuga bakienda kunenkerwa kanya kawe bakiwa bakabwithia maandamano ya manene ukeya kwithirwa mwana wao akathetuka Mumiru atongwa umetine kia waziri. Kuna watu ambao ni wazee katika siasa ya Meru County. Wameenda huko State House wanapiga siasa ya kusema kwamba hiyo kiti CS Eric akonayo lazima ipatiwe mtu ambaye ni senior politician wa Meru County. Tunataka kuambia wakijaribu hiyo mchezo, ile maandamano tutafanya hii Meru itakuwa maandamano ambayo haijaonekana kama atafutiwe kiti kingine. Kama ni cabinet itakuwa expanded, ikuwe expanded, lakini hatuko tayari kupoteza kiti ya kijana mwenzetu ndio wao waweze kupatiwa. Kiripotera Weru TV Kumembe, Mbitao Marion Karugi wa Kinyua. Akariba gicigo mbuga gia South Imenti ni borite seneta wa kaunti ya Meru Kadhure Murungi kugwatogeni atongeria bonze ba Meru kiri muchemane jurajo bangiri kuthithwa tariki ya 10 mweri Juju ni araba wiyete ni bakenete ni twara kubanganya muchemane Juju bakiuga bari na werigiro jugachiara matunda ja kugwatithania Meru na gutigira ne kugunika kuma kiri thirikari mutugikare gatutariria. Kitu tulipewa ndio wa Meru tunataka kuitwa kwa hiyo mkutano, hata sisi wenyewe tuzitetee tukiwa pamoja na tukuambia ni mashinda tuko nayo kwa huku mashinani. Bamwe batongeria na kariba South Imenti bashumiretie kugane bwega kiri seneta wa Meru Kadhure Murungi gwitana mucemano jwajuerigiri tariki 10 mweri Juju. Akariba bakiugane onto mucemano juju kare toru mwaja Meru badiuria nande seneta Murungi ageta atongeria barabathuri na kura indi nethira ageta kinya atongeria bandu angi mwanya wamwe na kinya atongeria ba makanisa na kinya bamwe bakari kenda kinya bo bakethira bakinenkanira mauge jao. Make this meeting inclusivity. Wongere bange bethe bari okenda Meru yonde mekari na sauti imwe. Tukuma tutwere tutona mutongeria ongi urenda kugwatithania Meru yonde kwa hiyo mheshimiwa jokia nkatho ri ari ori atongeria bajukwe kona ciothe cia Meru County kenda mucemania jujumba kwaria sauti imwe. Tunakuuliza kwa hekima kama ikiwezekana include all leaders of Meru ndio kwa ile mkutano ya tarehe 10 tuzitetee, na ikiwezekana utafute hata wale wanasimamia makanisa ndio ile mkutano uwe mkutano wa kuleta wa Meru
pamoja. Niakari na tongeria baraba ugite Meru ikeja kugia ngwataniro na akari bakethira bakiari na mugambo jumwe ikomba kuthatura mirandi ya witi na mbere ria rungamire na kinya gwita na mbere gukubia mirandi engi wamwe na twanya twangu ikire thirikari nene untu bura bwithirite buti kuonekana ukanyumene ikionania tuka Meru yuriretie methene ria bikugairwa Rejere kuona Meru ni kurus na thurite kura nyingi sana ndene thirikari ya Kenya iri number 4 wategera ja mutongeri ora sine mutu nuntu kuigwa karana na nije bira bionekana aria wachoka wauga anti bagwatanire other communities batuikite bagutuka be in the government tiota the Meru County tokaithire in the last elections netombile konenkera thirikari yetu twino thaji more than 400,000 votes na ratuka sidelined. For instance, CS wetu twina wa agriculture mithikari ntuli and other leaders na batukire sidelined no gwetikia tukaja kugwatania tiota Meru tukari na ruga matameo even the national cake ya the government tukaomba Kolombe na tukagia na ngwataniro ya kuthi Kolombe the national government na tumagwata more of the resources na ntubeto bamwe bagatuka bagutetheka batwe Meru itotagwa na rito litobui na ikyo ukuona senator atageto na batwe itokozimwa kidogo kekira nene no ntuite bionze birabirejire birabira ejanwe kagitaka biretire murima jora jonge no ntugitara murima ukeyotege gitara kura irio kirema kina maga lakini egitara korento mutirema gegaitia utwetwe Meru utekyo tuonaga no tukuona kanywa kamoto rantu wa Meru itokwenda kura cietu ira twaringire ciethe ciena itomi kirekana Kameru no twatokorera nyanda mwemwe ugote tuona itokwenda barabara uti barabara inyemwe tuone kinya ira ciare cia maumau roads uti tuonda twe Meru itokwenda mantu ya stima na antu baitinda korera baba takinyeri ne transformers isiaurire batwe tokora twe mbio wejo tega kiri maendeleo yangi jara tutagaira kiri kekia national utikyo tuonete twe Meru na ikyo tukuga iwega no ikaiko kagita gakukombwa Meru na kura cietu ikenda citanguge na iteria mtura waringire kura aumete la komeye kuringa kura kire thirikari yetu ya Urubaru kuma gicigo mbunge kia South-Imenti ngiripoti ratito cia weru riakwa rieto ni Mutuge Kare Wega Mutugi Karaibu gakirigo mutegeri tana mbere kurumira ntsoche twinchokerete nyume kagitagate kuraja na tetonkoroke Right on my body, nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo, weka mabati maisha safi. Right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, nyumba yako itang'aa. Right on my body, kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Honorable adjudicators and fellow shoppers, in front of you is the Hetias Choir with a song entitled Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. And a Hetias New Year. And a Hetias New Year. We wanna wish you
Christmas and a hetias New Year. And a hetias New Year. Hamekata. Sasa surely. Hamekata. Haya basi wachana nayo. Guys, let's go back to work. Let's go back to work. Merry Christmas! Finally! Omina Christmas and a Katias Supermarket New Year. Changamka ushinde na Katias Supermarket. Gwetana mbere kurumira ntito chieto mubunge wa Ekuru County Tharaka Nithi na atwikite kaumwa kawirigiro kirimwe kurumwe na Rita Rosemary Kamene wa nture ya Kithinu wardini ya Chiakariga Kamene urotwire akiangikagwa ni murimu jwa nyimba atwire gucho tungatana njira ya kuromba kinyake ginaga gweta sibitari kumane na ngarama inene ya gutungatira murimu jwa mubunge mwindu akiaria nyuma ya kumuriongera ugete akairutanira kenda kwagirithio gima na gutigira gute muntu kwangaika nuto bwangarama ya utungatira murimo akigwa thirikari ni batere kuona ati utungatira murimo jwa nyimba ni untubu kuoneka hospitali ni chonde cha mwingi. Paul Kabithi na ripoti hija. Kire kuruguria mwanka wa imbe mujume mwa Ekuru County Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngwa Mwindu ukubantu akenanira na muci wa Karua Kagorombo ya mwankira Kithino wa dini ya Chiakariga muci wa Mwekuru Rosemary Kamene Mwekuru uraithiritwe ayite murimo wa kansa wa kagita. Na Susan akiaria urite thirikari gutigiri bakurinta mashini cia kuthima murimo uyu kuri ogo mono kire sibitari cia ntura. Mboro kansa muno. Na kansa no mono tim tutajuaka. Twindi mero yombiri murungu na muthetu omwe. Mbaba mbwe bara yana batune na bajiro na bachege mama batora na uba bange batora Kithino. Uti mtu akate candidate ya kansa. Ende kya tukoromba na tirire. Pai thirikari no yetu. Bai gwire nkeke yao bai. Ibahakikisha kwamba nyamoeta wa kansa na nyamoeta wa dialysis ino ya kuthambia ntu mpigo. Muntu akathia kuthambwa wako, muntu akathia kuthambwa mpupo. Iba eno pauge no abo mwake batenge mbia kando. Wabantu aruthiro bantu ambio kansa muntu kuthia guchekwa anatimo no mono gutiriti mbere ito kwenda mashini ugatweka gare tabora to kuthi ugakurukira bantu thiete to gitwandage ukero wego no kuite bangi wego no kuite kina imbe ko ire mashini ta ine ire ku tiekero akira sibitari gutweka wathi waruga mogo no gono kugi malaria we mwajie ukero ari iko kweri muntu akauma athia thimoro mwiri ujugu ndekanjire chie mwiri abwende merimu enu yondere no kona kwe muntu kaomba kuthimero amwere wunde uthimero kancha ya mumero uthimero ya ndamu uthimero ya nyonto uthimero ya tema uthimero ya mauri uthimero ya rwengo uthimero ya nyombia mwana na makome manyombia mwana na nato kumera na magoro angayeru ende bokona mbeche nuchione kabai no kuona kombe kabai uthimero thina chionde chie mwere mashini siye na itweke free. Mashini si itweke free na tafadhali thirikari no rwa thirikari weno ito chiaririe mono itwekere motion mono itwekere debate mono itwalikie mambero mono ndare county nde MCA na nde kameteni ya health twachiarie omuntu aruga makansa ende thirikari tio twe thirikari tafadhali itwegwirwa antu kiao tukigagirwa antu kiao na twekere itweke sheria. Susan akiuga barabandikitwe thirikari na barikiri mishara imeneni babateri kugita wa mishara na kuria shani kingo barabata kuibumbira bomba kubureagirwa mbeca ino cio gima bwa mwiri mwetwa sha nkomuria kana ne bandikithitie ambera ya kwerere mweri umwe bio bureage mthi endi tukuria tere shaino ni ambeye kabati go tukuwata mishara miega niyo ngwetegire nindetegerie tio tukuwata mbibi nko bara kirage guturia Kenya nanto baraba tongu na baraba bankia ngapwenwere agwi nene muno ukethi wethere tigo kwe mtu wachethere kumarukire mwankathino na thukumire milioni ciake 10 ende kwe mwekoro tona kinyegana athikinya kugura mukebe ararira no Kenya were kwe tigo itugitangwe mbesi tugwetegeria nindetegerie itugitwe mbesa ciendame baba bakwajwa kansa na mbinambi bathi cibitari nitweke kinya free anto baba kwajwa kansa baba kwajwa mpigo merimu enu menene etakuombeka anti bathi batirita we free na services inu siye kwe otiro nto botombeka tuthomithirie man doctor otiba bateye utiriti no mashini kuora na betu bathomi tukuthomithia mandagitari sheno na watere njeste wisha tafadhali nkuburomba ithiribwe njeste ni washa
wanatigo nuirankari insurance ne tithuka lakini kuoga neto no tunkari ithete nuye kalinga mute kana kalingo kagitata ukariwa ethiwe njabe wabarikithie ni washa ebarikithie ni washa utigatare asara ati no bandikithire washa na mwako kuthira utajo korenda wajowo utie bandikithie murungu aringe kya motigayu titethie mwekoro toyo mbecha inu ebandikithie kira mwero wa insurance ekera family ya insurance ni yasha ontiboyaga na bora koya murungu no mwega otimto wendete kwa ntora kwa yuka mama nyomba kendo tumira shaera ntugochia kuko gitanga na fia kwega choka ebandikithie ni murungu gutethia ware kwa endelea kwebandikithia urano atebandikithie ebandikithie teno akajumba timbaya emutetherie gwogo ware kwa yo we romba murungu biriteithie bareko ara kamene atiromba kwithanke na ciake no ntubagwero konekana muthenya kwe mthi mucini wake na kwigua bena wirigiro munimo uyu gukinya muthia ugibwaga chusa ningoge mwindu ngaya gutethie na kuongere kawaida na turejage twinde na iringi keganagira mubuko ukagitata amen nkabwa na ndena wetikio bakomenya nkabwa ukona nkinyete ndi thariri umeka gita kuntomba kwaria na muntu kware sinda kamene oraya okwigina wa ana baire na orankuru kithiritwe ajitwe murimo wa polio nkiripotera goru TV kumantere chitharaka mbito wa Paul ogwa kabithe tukembithe kuma gicigo mbuga Kigembe no thiba gwatanirite na kwijamwa bari na muoroto ja guchukiria na kwebuka mitugo etiagirite ire mwana utumiri bwambo gitabo bakethira bagikaria kumenya na matuja tiagiri kenda kwagirithia kinyotoro bwao simbi turoleli tona katobwethie kundi geto atuko motivate antu yonto ya buta bonelia tengo utomba kurita ona into biaku ukerigira mno na te lazima nyethira no bwetherie no thomera orona degree fulani te obati kurira ayuthi bakuma antere mwanya Kigembe iberinganirite abantu amwe na kuorota kuthinambe na kwigwatithania na gutethaniria abongo kwa bongwa muno kwebanira na mantu mathuku ama kuthinambe na kuthangikia ana abaingi makonenie na kinya kugwata anda abai banini na kinya mantu makonenie na mathina mamathugania mamatwikite kinya mara kiri miturire ya antu obaingi kombantu kimateka yaki amathonio kerwa mya witegemea antu tu na logo etabu na kumanjani up to eta ko bring na ku to to ku beto kwa na kwa mbite koma na ke utuka yani iro mara iro bionde asi obuginyo da yoka wabikora bila roe ote no weta kula ndingweke mayouth bonde every corner ke raba bodoga to so mantu ya unemployment atomo fight to poverty no to no ko si the nation de to ko bila tamantu ya the nation de HIV mantu depression na mantu drug abuse ya mtu mwa tukumira na rano ntoba thina bakwe ma stress bere tikwirita twetoka da muntu abuthe ndigiri yake aria mucie otengo ikonekana otebie navyo muntu ena endia kitomba muntu onto sometimes yokoleko na muntu muyuthi akinya kaita anestent ando nya wa peer present in the community asiedra muntu wako nyundawa kana yusulia kana tuitomeni tosiendeni kanini ngirindwa ibumetioka mdomene sana kwa wale hawako shule kwa wale wako jobless eka ore watermelon na mwere kutara wetu please I beg you eka ore watermelon is really maana with the experience ya dola ni ambesa si around 1200 nzuri kusema ni mtoto hata by exposed by sababu hiyo tokana ibare na hapo tujana na jikisema tere Kigembe kuthithambe na kuonekana mantu mama makithinambe na kuongereka kwa wingi katika mpango wa serikali tunang'ang'ana kabisa kuhakikisha kwamba haya maneno matatu HIV AIDS infection imerudi chini, teenage pregnancy pia imerudi chini na gender based violence imerudi chini. Hii maneno si ati ni maneno magumu sana, ni jinsi sisi wenyewe tutaweza kujibeba. Pregnancy imwikitwe kinya officers Africa bongo bakiwa beru ni abwe either number 1 or number 2 kile alert number 1 kwanza rutero no wale pregnancy media igwetha youth beto kwa bateko to empowered na batina kuiga nyingine na chupijo wetu batetia kenda batetia bare aino
Kagitani wako wanatongeria na bebathite na mbeno tara ayuthi baba ibathi na mbena kwithirwo bakibebukania na mantu omaingi nikenda muntu ethirwe na mworoto omwe uria ugatigira na kwebanira na mantu kinya makonenia na mathugania. Lakini ukowekewa kumwongo angalau kuiba na nisiri ya mai kontrol de nyomi nyose no control kwa sababu kwa ndio to stress we are not a very society itu join to ba you have it, the future is within your abilities. Na to stress na background etidia wa etidia wa professor kwa baba no mwaka wewe overcome challenges. Kumegebe North Petan Class Chabari. Baba bantu barabaturaga na mawathe kumachukani bamukirite mathaga mwanya Jacob Gunotoro ne utethio buria bamukirite kumakire ikundi kimwe gitigia kithirikari na Rito Wise Links Foundation na mwena bira bamukirite ni itebya kubatetheria gwitani bya wheelchairs borite thirikari na ndikurikanaga antu ba mawathe kenda kinyabo kubokirio toro ni Samuel Geshima na kurikithia wendo bokurijanira na gutethania no buthiite mbere ndeni ya mwankoju wa imbia ara antu kathumba barabatura na magwathe ntere chechuka bamukirite utethio kuma kire ikundi kia Wendi Bwega kia Wise Links Foundation. Ntura ya rubati kirimi bore na mwaragi na kawira baturaga bamami kuma baguchiarwa nuntu bo mawathe maraba chiarirwe na mo na baturaga kuromba utethio batabuone. Muthia kirimi na kenerete kwagirithiru kimamo gyake nyuma ya kureterwo mukondoro na muringiti igikundi giki kia Wise Links Foundation. Gatuga tugucokeria mwana ucio kago no twakuletera kimi matres na muringiti. Wise Links, thank you very much nuntu wa gutucerera atwauga Ngai akurathime. Mwena ugu bairi baba bari no batubwa itebia mawathe kenda no abaota kuma rukaga nyomba na kwanganga. Na kuntura ya kieni kereni wadi ya Mugwe Catherine Muthoni wa Kahugi atigitwe akiomba kurugama kuma mwanka wa 2013 rira ajirio murimo wa maindi. Naambiririe kurwara 2013 ndathie macibitari nkiruthagirwa ithimi wanangeringa kwa mbica ugatuika murimo ote kuoneka. Teu njuci nirio guraonekire gwatuika ni mabindi maria na turaga nyomba nkaruthati nkathie nkanenkerwa tupeni kera nkanyua nkegucaguca wega nambiria kuthie na kamuti bwarema nacioka riu nkagenda na stugire cierugu. Antu bamuchi wake bariuga ibatumirite mbia imbingi cia guchwa urigiti bwake indi ataone utethio. Ndori ni yawe kuringa miaka anu yakagete nayo twendetie miti twendia ng'ombe kwa tugaga na nitaka tukinyete mwisho. Catherine ari na mbati kuona giti giki kia mawathe kuma kire ikundi giki kia Wise Links Foundation. Giti giki ni gintethetie nuntu ningutembea ngakinya na gwa ciana ciakwa na tababa ntakinyaga na riu ni mukinyubo. Niwega nguga ni wega muno nuntu wa kumunindira kanyamu gaka nuntu ndumirite mbia cibitari cia kuthira. Riu anguga muntu nganguga ni wega sana muno. Munene Wise Links ni wega muno nuntu agutetheria mam na kigari kiu nigatungiga Ngai amurathime muno nuntu naombite kugenda makiria mabara gendaga. Twita Wise Links Foundation tugucuthire untu gukwina thina wego ni antu makwenda wheelchair tukamabirira wego ni antu matina gwa kumama tukamanengera into cia kumamira into cia kuria tukamanengera na wego ni muntu tina nyomba tukamwakira. Wise Links Foundation tuempawaga youths na gucuthia na mashinani guntu kwina thina na tio it's not a political movement ni agutetheria antu mamena thina. Mwena ogu kuri na antu bangi baturaga na mawathe nterino barabara na obatuta bobu barabakienda obichi ira imenyagira antu ba mawathe ta ya mubunge wa Mwekuru babakinyithiria utethi bobo na mpwi. Nuntu no atwenderete gutethia antu
Nitukuboya muno antu ma thirikari maria makora mena department ino macuthagiriria antu ta mama makwotetwo muno mari michieni matena gya kuria matena gwa kumama nikenda at least matura monthe maukirira tutigakoragwo twina antu makanyiriria maturani mantu amo mariku muno na mationa makumatethia nundu ta wimenire putwa anacha na maturani kwelwa bo antu maturaga amane wasinya kibota gutethia na gutethia kagua kubota nako no menda obisi ni imutetheria gutethia bagwa gutigala nuntu aliwe nga utibwa mba gutethia antu monthe mari guku Enkripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Ikundi kia watoto wasome na Radiance Kenya birani byo bithiritwe bikimathaira na nkuru kia 60 barani aritwa skuru ni Nkamathi na baturaga mutaine jwa mabanda ja shauri taunine Mutwate ni bathithiritia na babathi gunku kenda kinya baba igwa banganirite kuringana na Nicholas Nyaga oreno watongerete gikundi giki na gwetete ati kinya skuru ni batibanjire mutaratara jwa kurumagia na baba bya kurea ndera bari skuru ni untu kainge michi na arabakaraga bomaga batirite gintu. Watoto wasome Kenya na Radiance Kenya tuwite kwa na baba shauri yako slums bathoma Nkamathi primary school thiunku nonto gwirane ni irando nario irando ikorea ikio nonto atongeria ababa agikundi ikia watoto wasome na Radiance Kenya bakinyete kanisani ya Katholiki ni kenda bamathira ana ababa ithagirwa bakithomera cukuru ya Nkamathi ya primary na kinya ya junior secondary itwaba indiete nonto itita cukuru ya maingi muno bariria itwaberete bendelea na nidhamu mzuri na kuendelea wita cukuru na wita kanisene twabathi unku so ntukwerua ri katukwitwa bathi unku na itucogere mburu nkatho twana tututhomagira Nkamathi primary school na tumwe twina thina nyingi sana lakini kangucokeria nkatho sana Mr. Nicholas nonto bora ejire na rabagwatanira na Radiance Kenya na kanisa twinthe tumbotethio twana tutu nonto tumwe tutona kinya irio bia kurea okiankatho nonto ba group eta nonto ba watoto wasome Kenya na stakeholders bonde bara banjiririe mwito yu na mpango yu gotethia na wetu bara barandaranda na bara bangi batikuiweza ke community kenda bomba kuria boya na bakarau bakenya bangi ikundi kike watoto wasome batariria abura bonire ana baba kithangika nonto baithagirwa bakimama kinya batarite nonto bakara bataina nto bakubamenyera na ikyo nonto bathira kubamenyera na banjiria murandi kinya gwa kuria gwa ana baba cukuru ya Nkamathi abatura bakirandaranda nau bena thine bya kura bena thine nguo na kure moyo tashukuru ndo wacha fees na muno bya kurea so twawatania na Radiance Kenya na Father Kaimenyi atwatambaru twambiria kintu kiwitwa school feeding program kana kumathira ana cukuru twakikisha tukwatania na core betu bamwe bakuya na bangi baikuraya tomba kwakikisha na baiba kuona ucururu kiri na lunch na Murungu atethia twarura cukuru next year January tugethwa twina ucuru wa 10 twari na changamoto mbere tomba kuona wafadhili ba Mr. Nyaga atongoretie ana baba ya bakamama kirasini imo kwatuka kwa kintu ba witu skuru kinya karamu mwana akaura na yeta kabisa alafu kinya ibari na a lot of discipline case but toko ya kuthiatela tona thina tirana lakini ni mathina yara ya upitia but nkendo sokia nkatho nyingi sana tuina evidence na tuina kuwirwo ko kwingi aritani tukibwithikira kira turabwithire kia end of the year mbua na barabara topete tukubwithia baba ingi baraba usupportwa ni murandi yu afadhili mwanya beja na bairita banenkerwa kinyanguo na irio barukagirwa skuru bakethwa niyo bakurira na report ira tuigwe ki mwalimu ni njega kabisa ana babo improve ite kithomo sana kuma Mutwate Gebe North Petan class Chabari Muthijo antato na njira ndi kuibwaga na ntubakona kanya kugwatanira nawe nithiro no tukubobwaga mbetagwa ntinyari Kenya Purity Richard no Karimonaniro Mathithio